Dharma saking purin api nggih? Tiang saking purin di Gatsu nih ke. Puri Renggatsu, purin api nih Kang nggih? Om Swastiastu. Halo semeton sarang sami, kacunduk malih ring podcast Sisma. Sarang titiang Gus Ari, ring episode mangkin jagi kelaksanayang podcast nganggen basa Bali. Episode mangkin jagi ngelimbakang ngenenen indek penerjemah digital basa Bali. Sani kesarengin oleh Dharma miwah Gung Krisna. Nggih, Om Swastiastu. Halo semeton sarang sami, titiang komang Dharma Pidaya Aksara, dados kesengguh Dharma, titiang mawet sekeden pasar. Om Swastiastu, halo semeton sarang sami, titiang anak agung Gede Krisna Mahardika, dados kesengguh Gung Krisna, titiang saking Denpasar. Oh nggih. Niki Gung Krisna anak agung nggih. Nggih, nika Gus. Gung Krisna saking purin api nih Kang nggih? Titiang saking Puri Jero Kuta nika Gus. Puri Jero Kuta sane nampek ring Pekan Wangaya nih Kang nggih? Nggih, hane mengkol kiri nika. Oh nggih uning tiang uning. Niki Dharma saking purin api nggih? Tiang saking purin di Gatsu nih ke. Puri Renggatsu, purin api nih Kang nggih? Puri Bunda. Puri Bunda. Langit tiang embas makan yang Puri Bunda. Nggih, membas nggih. Nama puniki pinaka sisya SMA Negeri 7 Denpasar sane senang belajar. Miwah Gung Krisna pinaka sisya SMA Negeri 7 Denpasar sane senang ring widang kesenian Bali. Nggih, titiang jagi metaken sareng semeton maka kali. Napike panglimbak teknologi ring Denpasar puniki sampun icap. Manut titiang penglibak teknologi mangkin sampun nicap nika Gus. Nggih. Paridakdikan punika kanicayang rikala iraga ngerarah ajangan online, Transportasi online. Nggih. Mungkin materi sampun akeh masih di internet nika. Niki Gung Krisna saya nganggo aplikasi Gojek nggih? Nggih nika. Oh, kenten. Niki Dharma sampun api nika? Nggih, patut pisan. Titiang taler sering nonton video pembelajaran ring gadget titiang, WhatsApp, Google, YouTube, Chrome. Santukan sampun sami wenten rike. Oh, kenten. Mabeli bagan indek tekening teknologi. Ini capang ragam kene. Apa napi nika? Penerjemah digital bahasa Bali. Nggih. Niki semoton maka kali nganggen nggih penerjemah digital bahasa Bali punika. Nggih patut Gus, titiang nganggen penerjemah digital bahasa Bali. Oh, kenten. Yening titiang arang anggen penerjemahan bahasa Bali punika santuk ajahina teken sarang aji lat miwah biang di Puri nika Gus. Oh, kenten. Sapunapi penampen semeton indek kawentenan penerjemah digital puniki sajeroning bahasa Bali. Titiang rasayang nganggen penerjemah bahasa Bali puniki maduwe pikole sane becek. Penerjemah bahasa Bali niki prasida ngawinang titiang dengan ngeresepang pembelajaran bahasa Bali. Niki Gung Krisna sapunapi nggih ten penerjemah digital puniki? Titiang ngalih angga hunggih bahasa nika Gus, anggen melajah sampunang dangang melajah bahasa Bali masih. Oh, kenten nggih. Tiang kotaken malih niki. Manut ragane sampun api sepatutnya nih penerjemah digital bahasa Bali puniki mangde anut kawentenan angga hungguhin bahasa Bali. Sepatutnya nih angga hungguhin reng bahasa Bali nika tata cara mebaosan, tata krama. Angga hunggih reng bahasa Bali wenten bahasa Bali halus sor, bahasa halus singge, bahasa halus madya, bahasa halus mider, bahasa andap, miwah bahasa kasar nika Gus. Oh nggih.
Nah, kayak pisan ge sorang gangguan bahasa punika. Lumrahnya nih titiang nganggian bahasa andap. Oh. Anggen ring kene nggih, ring jero nggih. Ring pribunda. Pribunda. Nggih. Nggih. Napi ke kawentenan penerjemah digital puniki Presiden nincapan kawedegan krama baline mabaosan bahasa Bali. Nggih pastika sampun presiden nut kayun kramane membawasan nganggian bahasa Bali. Oh, kenten nggih. Dadosne penerjemah digital puniki ngicen pikoleh sane becik miwah nincapang literasi bahasa Bali kawentenan krama baline. Nggih. Nah, napike kawentenan penerjemah digital bahasa Bali puniki Presiden nincapang mabaosan nganggen bahasa Bali. Miwah presiden nincapan kawanggedan bahasa Bali dangen melajah bahasa Bali miwah ngelengkapin lengkara antuk ane becik nih kagus. Oh nggih. Niki Mas. Iwau Dharma maosang Dharma nganggen penerjemah digital bahasa Bali. Nggih nika nggih. Indayang telantarang penerjemah digital napi sane keanggen Dharma. Titiang lumrahnya nih nganggen penerjemah digital glosbe.id. Hasil terjemahnya nih becek nih kah? Oke. Napi kekirangan sareng kebecikan saking penerjemah punika. Mangda presiden uning kebecikan miwah kekirangannya nih giring langsung praktek nggih. Nggih. Nah, nika sane mangkin jagi lengkara ring bahasa Indonesia saya sedang makan di dapur. Penerjemah jagi ngicen terjemahan ring bahasa Bali punika tiang sedek ngajeng ring dapur. Nggih. Tiang sedek ngajeng ring dapur. Nah, iragan nenten presiden milihin angga hungguhin sane patut ring lengkara punika. Oh, nggih. Nah, nika mawinan kekirangannya nih. Nggih. Mangda presiden lengkara sane becik nyelehen dumun kruna sane wenten ring lengkara punika wawu cek malih ring kamus bahasa Bali wiki. Oh, kamus bahasa Bali. Mending. Tujuannya nih nggih. mangda uning indek angga hungguhin sane tepat ring soroh alus inggih, alus sor, alus madya, andap, kasar. Nggih. Panten anut nika nggih tekeneng angga hungguhin bahasa. Nggih. Nggih. Inggih punika publik bagan ring rahindane mangkin nganenen indek penerjemah digital bahasa Bali sani kebaktayan oleh Dharma miwah Gung Krisna. Penerjemah digital bahasa Bali puniki sampun becik kalaksanayang oleh sisya waget anggen melajah bahasa Bali nanging wenten kekirangan durung nika anut tekeneng anggah ungguhin bahasa. Irage dados ngecek kruna ring kamus bahasa Bali wiki. Nggih. Sedurung podcast niki ka puputang titiang wedue pantun nika. Pantun nika nggih. Wenten. Nggih. Uli klungkung ke jembrana Becik. Mebakti ke rambut siwi Becik. Kirang langkung titiang nunas pengampura Becik. Titiang sinap anduk para masanti. Santi. This is podcast Sisma. Kemajuannya adanya ilmu pengetahuan. Sila pakai Zoom bang. Negara luar kan lebih maju ya. Ya. Apakah itu menandakan bahwa moral nggak penting? Itu kembali ke dasar negara itu sendiri. Kita negara. New reality, let's go conquer 1, 2, 3. Come with us and you will see a new world for us here on Galaxy, the utopia.